Ta ele life le Venyigba TV dzi. Ta ne wɔgblɔm be ye dagble le gia. Mrekue enye dagble. Gake susu ka va ta me nɔ kafi ne onui because me agble vi ke le gia. Mekpɔ be agbenyigba dzi ke me le. Eyi ke le mio area me ge katã alo mio ŋtu me ge katã. Agble ye ko ata nye nu ke na tia wɔ. Yi ke ŋhã na kpɔ vi ɖe le me. Mi kple ƒomio kple eduadza ne mia akpɔ vivi ɖe le me. Ke nie va ta me afi me dagble nye be mekpɔ be gi ya enye bli wɔnyigba alo mete se bli le gi ye kpɔ. Yi ke ewɔ dɔ nyui ta yena be eƒe ye ma alo season ya mete dzagagba he wɔe be ne mate akpɔ ale ke wawɔ dɔ ɖa. Ke emetso nu ke kpɔ mi le. Ele dɔ wɔ mewɔ dɔ va ɖe kɔ. Ne dewo school a. Mereku eye me yi ɖe secondary school a agric education me va wɔ alo agriculture science me va wɔ. Yi ke va be mate atest anyigba be ɖe nuku ye ɖe anyo le gi ya. Eya na mo nukpɔkpɔ me mete wɔ ebli le gi ye. Gake mele easy abe young guy abe o type a anɔ agble dem mele easy nenema because ame geɖe eke nye quick money alo asinudɔ alo eke ge akpɔ ga le kaba. Enema ta me bibia nenema ɖa. Ele nema ba be fie eyi ma nye ɖeka kpovi alo nye hatiwo o koe nye ame yiwo ke gale asinu tsɔm alo le agbe yaka tsɔe nɔm. Gake le nye gbɔnya mekpe de dzesi be nu ye me va yi srɔ̃ ye me kɔkɔ va nye ƒe nyigba dzi eyi ke me de dzesi hã be enumɔwɔwɔ la ma ɖevi na mo ta edɔ ye ko nya ma te ŋu awɔ hafi ata ɖevi le ewɔwɔ me alo ate anɔ anyigba ye dzi yi ke fɔbɔ aɖeke ma nɔ ŋunye ame ɖeke ma ale nye ɖe naneke dzi be mewɔ ni ale nye nugbegblẽ eke aɖevi ne nye hã yi ke wɔ nye hã me le. Eke le wɔ hã de wovelia wo nya ka gblɔm wo alo ɖeke menya be ne agble dem o. Eyawo nya hã wo le nye underrate na alo gblɔna be nye me de suku va kɔ le agble demi. Eɖewo gblɔna be nye ma kpɔ nye ŋgɔgbe ayi ɖe suku dzi alo dɔ ye wɔ yo le vevitɔ nye fraud guy sukutɔtɔ agblɔ be ma join ni sukutɔtɔ be awo nye me le wɔgɔ. Agble dede ŋuti nu me va yi srɔ̃ le secondary school ta dze be ma nka ma apply alo ma ze ɖe nye aƒe agbenɔnɔ eyiwo me. Ta agble gbegbe le ge pa be eye dia. Merekue. Ekpɔ support aɖe ne alo. Mereku awo support aɖeke me va o nye ŋutɔ nye koe le doku nye gbɔkpɔ le ewɔwɔ me. Okay. Ta even apart from agble dede hã dɔ kae ne ga wɔna. Apart from agble dede menye anyi nye la menye na anyi elabe le anyi nye ma mi sue le mia anyi si kae be yevo be bee. Bee yeah. Okay. Bee menye na anyi la is beekeeping. Ye wɔ me ga le kpɔkpɔ ɖe nye agble dede ŋuti. Ta every year la me harvest na anyitsi ke woyɔna be honey. Kɔkpɔ ɖe agble dede ŋu. Eya nye edɔ yi ke wɔ me le so far nye mekpɔ ɖeke kpe ɖe ŋu hã ɖe kɔ. Le agble dede mea nuku ye mi kpɔkpɔ le gia menye nuku vi o. Ewɔ pa menye vi o. Etsi dzadza koe alo atike ke ne dede mea. Etsi dzadza koe magblɔ be ke me ƒe tetea fertilizer ekutɔ yi ke mi yɔna be ni nka ekema wowɔ fifia be food and job fertilizer ma wowɔ fifia ekutɔ white one ma. Okay. Ekume ku kɔkɔ de te vivi abi nka fruit juice mo be ta vi ɖeka ko alo veve ekume ku kɔ de te sɔŋ hafi legbie yi ke me le nye kpɔm gbia ye me le dziƒoti ke na mi alo solution one na mi be wate na ŋusẽ ebliwo ke le dzedzema wate adze nyui ava nyui hena nuku nyui kpɔkpɔ. Okay. Eke nye gbãtɔ alo ewɔ ɖe kpɔ va yi. Mewɔ ɖe kpɔ va yi gake menɔ alio ke gbi alo season ye ma ye me do ŋusẽ be ma wɔe aga adzi ɖe dziawoe alo wasugbɔ le dziawoe la ye me te se anyigba me kpɔ be enye nuku wɔƒe yi ke ate awɔ bli nu kple agbeli. Ta na akpa ya me do agbeli hã ɖe eme yi ke last year me ʋu agbeli le ma menye agbeli vi me ʋu le gi o. Ke ekpɔna mo ƒle ne alo aƒemeɖuɖu koe alo. Actually eke me wɔ va ya menye nolo nye hã ta nye me wɔ susu be ma dzre o. Ka aƒemeɖuɖu koe mi zã kɔkɔ wɔ ni gake eke gblɔ me le vi fe la vi mi kpɔkpɔ mi katã mi kpɔkpɔ ma ne me harvest vɔ la magblɔ be mate a customize adzra ne ame yiwo ke aƒli. Ne nye hã makpɔ nye ƒe pocket money ada kɔkɔ a support ɖo nye. Okay, apart from anyi nyenye alo bee farming kple agbeli kple ebli ke ne fan le gia
ebe eglonya de nya de blog ebe nye na koklo manya na koklo ha yevu koklo alu apa ma koklo alu koklo kwe akọ koklo kwe yevu koklo ko nya ojina alu ha ojina pa ojina do no da zia we azira ga o da na zia bi amawo ve aha yina wo puga ha no afu agbere la nfa ke de ka alu eve ike nye ni ke leji tanye nu ne jirana la sima alu jirana na apa ma duduto amu yo ke va chana le mi a chala kofe wo le koklo dima ne keke la sinyo do dudu ma lo do ya jirama metinje na akoko awo nya hanye ndi koba ta fi la agbele ne delege onye odeka ontepe owo nyenke lege kana do ma ina jidudu alu amade bi akpere nwu ha de o fa mele ready be wa akpere ntinye ba yida agbere daji akopere du konti akpere nyen to nye dokunenti kan ke no onye jidudu obe yakokpere nwu yenye nu na dicho jidudu ogbofie if life spraying machine here e ma globe eni enye nu ikenye to pere kunyesi ye nenye be wa ti akpo da akokpe nu me ikebe amade akpere ntinya lo ma na no vinyo kele nto megiye wa akpere ntinye ha na glade de be wa ta keketare ji awale ke kpo mi la ma di be spraying machine here de na ga swasinye to awu eki examele ala ni mi kpo eki examele fi la ha enye electric one ala mi charge na kwa cover dogbo mi va do fa enana mi tokaba lo enana mi wona dokaba ina dengo ta na mi ati apa akobe ne me sparkle gi ya ke nyefe edo wa ejagome ke nyefe do ejagome yemele taneke pumping hele fare ke kpamu ke nye do ejagome mele do mele di ana be ma cha unu ikare ka alu ikave within a number of hours. Okay. Ke youth abe sohe kenye ohatio yo le fraud won. Nya kan ke na ti agblo na wo alu amasa meke le opon la teperisia de nya kan ke na ti agblo na wo. Akpe madibe mana dwaja na nya alu no vinyo kenye sohe abenye kene. Likele numaje gajima wo ma amefifi o ye be fraud putoto ma globe made kuku do mama akplo mi akwa irete pare ko ke bonu fuko ko hemi la dare mi roko ji na mi ojiji meviu ha ta ne mi kata mi atro mo de agbede dem alo do ade ike mi awo adevine mi twawu fraud ma wo wa ademieji abede ka kpeviu ene ala be mi o de ka kpeviu ala mo kpo na de jesele nyere ka do kunyeme be fifi afu magbona avuye ye la man ta je ma zanye vuye ye makokwa wo do yo ke matinwa wo hena nyemuse kpokwa lo nye choma fa muse kpokpo la ba zale ke mala de on fifi le do ntinya anana ba dolole kata la manu do na cho fifi me ike maglo ka kareji be epe me kata la nyema le dokpo aglo kata po le ge mo nyeto choko je game me fe he game wonde sare ne nyema le do va dugure koji po enanye msere ka ha le chuga matamadibe no vinyo ke le nyekpom le nyenkosema wa tikpo agede doyo humevi me plus mi kata nyaten awe akpase awe wanyo aha kpere duonti le gagometa ebe no we alo nkata ali akondudu adu alo alaka be mi kata mi akondudu adu hana akondudu adu ple gagome menye na kpo gavivi voko makpo be mo eji to wo la fi le gakpo menye mo jejeji mo alu le mo majima jeji to afi le gakpo akemi fi la fi ne nyeme la gble ma amrek mo gbona nye lege be mo fraud alu mo fraud di afi wala doy wala gi alu yenye doy wa me legi wa va le ma kokko ju le taw ha ke le gagu ma papaji ke ne be biem ha eki ha le ga konve alu le ga ko gave ike wa globe manye quick money ke bonu wo quick money ke ji wo le alu proda eya nye ni ke lo chochome yimi eye ma tin wa glo